Mātou vi ia oelo mātou tua le nei fiafi. Whafongaina le nei fiafi. Le alangaina o le manu malo. O au tāla mai lava i le mamana o ngā ruenga. Le matau tia o au fōwhanga. Alangaina le nei fiafi. Le leo le vi inga ma le whamanu. E whane ne atua i o mātou loto i atu o ele tua. Awa walasi lavalo o lofa ia e mātou. Mātou moli mawina fo le nei aso mātango fi. Wa e whaopopo mai aso le mātou ola. Whaafta ile tua i vi ia lavalo swafa e whavau. Whaafta i au whamnianga, whaafta i au mea lofa. Whaafta i lau o lofa malo wang lei. Mwhai ono mātou au lia maili nei taimi. O le mātou Paul Kalame e pe ono māsani ai. A mata mai lava le tae ao si o mai lava le nei taimi. Le tua mātou teltonu e te le itu la fo ina i mātou. Sa e tausi ma leo leo pe i mātou. Sa e le itu la fo i mātou le nei aso atoa. Awa sa e tausi ma e leo leo. Ma la vea ilo mātou ola mai le tele o mala. Ma whaafatiata ma i o le nei o langa o lo lama ilo mātou ola. A leo mātou lia mai ma le fifia ma le oli le nei taimi. A lea mātou tala noa ai e tusa o au fionga pa ia. Whaaftai le tua i vi ia lava lo swafa e whaavavau. I vi ia lava oe mai lava i le vavau si i o i le whaavavau. Vi i atua mātou loto ma whaamanu i atua e. Watu ai le ngang o le whaaftai tele. Whaaftai ai lo wanga le lei ona o le wha o le tanga. E ala i ai Yesu. Whai ono mātou maua o le wha moi moi ola. Mātou te sauwhanga i ai i le manuia wa e saunia. Pe a whai mātou te tū mau le teletonu mo le whātua tua. Whaamria mai lea fiafi lo mātou tua. O le amataina le mātou Paul Kalame, whaatūlangaina le nei pō. A whio mai lava oe te whaamanuia, te whaau, e te whetalai e te sauno atu le nei fiafi le whaongaino i mātou. A whaatalitali mai au tangata, whaalongolongo i au whionga pa ia le nei taimi, o le fiafi. Whaau le lātou whaalongolongo, whaau me uma le a mātou whaia. Whaangangana mai i mātou ina i o mātou ngangana i au whionga. E watu ai se manuia, e watu ai se vai sua malia, e watu ai foi. O se vai la au e so soani i loto manganga o lau whanau. E mai se lawa nisi o lofa penao na ui i whaingata o le soifuanga. E mai se o lau wala upa ia i nisi o nai o mātou ainga ma wo. E mai se si o mātou tunu. Te talo i nei e whapenao nanga le lei mai le nei e fiafi. Me umala mātou whaia. Mātou te whaia i lalo i fo le whamalmalunga, le whaunga le ngango lau fio. E manu iai me uma mātou te whaia. Ai u fo i le ngā luenga. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oelo mātou tua. Le tu o le tamā, le aloma le nganga pa ia. Ia ia te oe lava le vi inga. E o atu le whaavavau. Whaavavau lava. Ameni. Ia e vol nei ava no mātango fie. E whatalo whatua i si o tātou. Watunu pele Samoa. E lau whaafongfonga i nei fiafi. Lau whaasausaunga male tātou mawhtanga e pion masan. Ia i le fo tātou. Whaasanga ia i le manuia o le tua. E ala i lana te inga malana tau singa i lo o tau soi fua maso mātou wola. Au mai e fo i tātou nei teimi tāua o le tātou mawhtanga e piona masani ai asung fua te tasi le tāu le walu. Tātou Paul Kalame masani nei o le tutu o le Upega ile Loloto. Au nātua e fo i ma tau tua le o una nei poni fonti. E watu se upu e so soani i lo soi fua whaale nganga. Ia mai tātou uma. Patalo fatua i malenganga fifia le nganga whaalol tele il swafo Yesu le tātou li. Malu tātou whaola. I le pa ia male mamalu si o tātou tunu. Tupu mai
o si o tātou tunu, ta mama tina mātutua, alo whapena o na tāpua i mai, ma te talo mai, a wāle alo whaiva o tama whanau o Samoa. Mai se fōi o lau whainga luenga le tua. A te alofa ia te utau, tu asin sine le ne fiafi. A te alofa atu i nisi o lo i tono mōta ngase o lo whaafonga ma futa mai ai. O lo whata o tolia ono ngase fōi ma i o le tino. A te alofa ia te utau le fiafi. Ia vea foi le upo le tua e whaile o se vai la au so seni atu i o mawhtianga. O lo whenga iai nei foi vai tau o soi fuanga. Lo fo le tua i lana whamalo longa e pa i atu. E a te oe au e whata otolia i so se mea lo e ta oto ai ne fiafi. Ia anga lei atu le tua ma whamalo lo atu i a te oe. A te alofa foi nisio si o tātua tunu, ta mama tinau sum tu whawhine o lo whaafonga ma. Mo le ama noe whaafonga mai tonu o whalpui. A te alofa i a te utau, ma lo le on sai, whaamanuia le tua i a te utau. A te alofa i le paia male mamalo si o tātua tunu o lo ngā lulu e le fiafi, usum tu whawhine o lo taule taua, o lo ngā lulu e ma whai tiute ma whaiva e peo na masani ai. A te alofa atu i a te oe le fiafi le suafo Jesu le tātua li mo le tātua whaola. A te alofa le paia o si o tātua tunu, o lo whapena o na nofo mau i so seitu o le nei kelope o lo tātua nofo mau wai. O whelawa se atunu o lo e whaafonga mai ai, mai mafuta mai le fiafi le tātou por klame whatalo whatu. Ia te oe le suafo Jesu. Ia malo sa ili malo le finau. Pe foi se atunu o se waenga o le kelope o lo e mafuta mai ai, ia me se foi o lo e au mau e misi o ainga. Alo whatu le tua ma wha manuia atu e tu so sa ilinga manuia. Waselu mana i o na ia tātou ainga, meise na ia tātou whanau. Whamanuia atu le tua, lofa tele atu. Whamanuia le tua e tu sai ia ma tiute mga luenga o whenga ia ia meise o le soi fua whale nganga. O lo whapena o na tātou taua veina ai le tanga vai o le tua. So se mea ia le Samoa e alu lava. O ia o le tangata whātua tua, ma lo le ola whinau. Whamanuia le tua ia te oe. Ia po whela foi se meo e mafuta mai ai. Mai se foi si o tātua tunu pele o Samoa. Whai eni si o mafuta mai Samoa. Whata alofa whapito ia te utau. Ia whai foi eni si o asia si mai foi tonu au kila nei. A mese lava si o tātua tunu pele o Samoa. Asia si mai foi ono tele o mafuanga ese. Mafutanga i kalesia. Ia lenga te foi lea ia o ainga. Mese foi ia whalapo pitonga. Whata alofa ia te utau. Pe a whai o asia si mai tono nei ai tele o kilani o lo mātou no nofo mau mawai. Alofo le tua, ia toi tali watu whai ngā malanga, a foi fuafuanga o whenga iai, alofo le tua msosoni atu. Ia whapenao na whaalao lawina, mea uma o lo whenga iai mtiute, a meise o ngā ruenga, meise o mawhitanga, toi fo iatu matili watu manuia. Iai peale manuia o le tua ia te utau lona saunga le mu. Ia e whatalofa fo ili nei fiafi i se tasi o stemi momuole nei whatoa whalongolongo ma futa mai e fo ili tātou por klame nei o le tutu o le Upega ile Loloto e whatalofa whaapitoa ia toe e le nei fiafi li suafo Jesu ia tārusia ia mai alawa le tātou teimi le fiafi ia o tātou mafuta po i lava mafuta mai le nei fiafi tārusia ia le tātou por klame ia o lo tātou mafuta pea, ma whaalongolongo ia fionga pa ia le tua, o le awha pena o na tō laulawina le fiafi a wāse, so swani po se tō mtawina whale nganga o tātou wola uma, o le tātou tō mwhainga mo le tātou soifuanga o le tātou wola i nei, e o ngā le whaalongolongo le upu, pe o no tātou mafuta le le fiafi ono le fionga le tua, alofa atu le tua, ma wha manuia i lo soifua, mai se o lo tau mwhai i le soifuanga whaale nganga o lo tātou tau mwhai e nei. E vi ia le tua. Pata alofa le sunga ya sau, ngā lue atu nei fiafi, ma lo sau lunga lue whamanuia le tua, sau ma le ainga, ia le lii. Ia oi foi nisi na whamanuia o la tua so soifua le nei aso, ia alofa le tua ma whamanuia atu i o tau aso soifua. Ia ua pesi lava foi le fuluma,
tele ia nisi o whapenao na whaina o no le fulu, le nei fo i vai tau, ia anga le leile tua, ia lana whamalo longa ia i tātou uma. Mai se fo ia mātalai whaingola ia mai se fo ia taimi o ngā luenga ma le usu le tai au, ma lulu le tai au, nei vai tau, ia lofa le tua pui pui atu lo tātou, lo to soifua ma so mātou wola, ma ua pea le, ma losi a wale whianga iei ma whaiva ma tiute, le aso, ia tali tonu fo i olo iei nisi o nai o tātou ainga, si o tātou atu nu o lo whiangai, ia ma taimi whaano noa, o lo iei lao pou liuli lunga, o nai o tau mauta malawa, ia ona o le wala aupa ia le tua, i nisi e pele ia i tātou, ia e vea nei taimi, e moli e tuai ia ni whamaisenga al Paul Klame, miso au nei, ia i le whaltua, ia tau ese ia, meise o le whanau pele, ia ona o le wala aupa ia le tua, ia e le usoa au auna, e sunga ia tinu tioa, ia e pei ona sile fia foi le malu le tunu, il nei foi vai aso, ia te loto tele niso tatu sile fia, meise au kele nei, ia wa whapenao na, wala au le tua ilana au auna, ia ma whaamana waina ia na ngā luenga ma whiau, ia il nei vai aso, meise atu le nganga pa ia o le tua il whaltua, meise le nfualo, ia meise foi le mamalu le kālesia, ia o tau, ia meise foi whaamnia le tua, ia i sauninga o le au auna e ni aso, le nei vai aso. Ia o le soifuanga lava na lo tātou olama soifuai, o le tātou iunga lava lea e tasi lava lo tātou iunga, o le oti, pea fo na whamanatu atu te leo tepi, tātou te le pole foi e tala noai, e le nei mata upu o le oti, awa o le mea moni, it's a reality, o le mea iu uma iai tātou, o le mea ese ona tāua tele, pe awala au le tua inisi o nai o tātou ainga, meise ua pele, meise foi he uso matua whawhini le tala le lei, e whamanatu mea i tātou, e te tauono o tātou tāpena, e te tauono o tātou sauniuni so stabi, awa e lei lava se tasi e tu whamaunga, na te atu i le wala aupa ia le tua pe ao o mai, po le alo malosi, po le alava le tātou malosi, po le ale tele o tātou me li tino le nei, a o a le taimi, ua tofa ina, e pei ona, o mai le fionga pa ia le tua, le tusi e peru, tofu i tātou, ma taimi ua a tofa ina, e wala aua i le tua, ia i tātou. So as whamanatu na, a whai o e mamao ma e te leo mana tu natu ia i le tūlanga lea. Whamanatu atu o le Paul Karamele ne fiafi. Ta pena msauni i so stemi. We have to prepare and get ready at any moment because death is a reality that will end our life. O le mea moni e whai ueima, wha uma, o le tātou ola i le tino le nei. But we must so glad that tauno tātou fia, ta whai tātou te whātua tua, ma o tātou te tonu ia Jesu Kiriso ia o le ali, o le ola. Awa ia le wha moe ola o le tangata, e whātua tua ia Jesu, ma ave Jesu ma li ma wha ola i lona soifua. E ia le wha moe ola o le tangata. There is a hope of all those who have faith and receive Jesus Christ in their lives. Leila se me tātou te popole ai, tā pēna msauni o no le mawhitanga lava, ili tino. Awa e tātou te leiloa. Pole ale teimi e wala au mai e le tua ia i tātou. E manei a upo le fionga pa ia le tua. Amu ia e oti o i le li. Awa o ngā luenga tīnga, o autou ngā luenga tīnga, e muli mai. Tu se whalinga sufalo no whaipo sumo le tonu. Amu ia e oti o lo ngā lulue ma whaia pea, le fina ngalo le tua, e peo le au auna na tāua nei.
ia via le tua whaamuia le tua i le fiafi le tātou atu fo i le upo le tua i le pol klame la se upo le ato ina mai tātou te whaalongolongo ai whai lea ma whaamalo si au e una ina ai lon tātou soifua whaalenganga e whaamanatu ai a te oe le tāua o le whaalongo i le upo awani o tātou whaatamala i le whaalongolongo i le upo le atua i le aso ma le aso. But the word of God is to remind us that we must consistently hear the word of God and receive it and accept it. Tātou whaalongo na le upo le tua ne fiafi. Mai e se mea tāua mo oe mau. So soani le tātou soifua whalenganga. Sa tātou tala noa i le vai aso lena tēnei. I le tele o sauanga ma puapua ngā no o i le au whainga luenga a le tua. A meise o la ua apostolo e to sfurma le to lua Jesu Kiriso. Ma le to tele foi o nisi na whapopo i ai le lisi na tātou tala noa i le matau tia o le oti ma le tile o le wala awa le tua. I o tātou soifua le ola ma le soifua o tātou ola i le tino le nei. O le a whaawa wina le tātou tala noa ngai tonu lava o le tusia ngā luenga. Tātou te toi fia, toi fo i le titia i le tāua o le aso le Pentekoso. Mani mea na tutupu ai, le ngai tāua tele le aso lea. Tāua tele i le aso le Pentekoso. Nei te ila o tātou, whaumo le tātou Paul Klame. E tusa ma le tātou mataupu. Ia pe te ifo o tātou o loa. Aina i te ua misi ai tātou le tāua. O ni mea lo i ai i te tonu o le tuspa i e winga i le aso leo le Pentekoso. O le aso leo na tātou whaingoina o le aso o le afio ifo. O le aso o le tesisione. When the Holy Spirit descend in our fio mai le nganga pa ia. Ai tātou te fia whaataua ina la i le fiafili nei. O se mea tāua na tupua i le aso lea o le aso le Pentekoso. Na fio i whaile nganga pa ia i le ti a tolu se folu ma le tolu. Tātou te fia whaataua ina le launga Peteru. So we are going to listen and find out the significance, emphasizing the first sermon of the Church of Jesus Christ that was presented by Peter. Tātou te fia vava ai le tāua. O le launga mua le lotu lea, tātou te teletonu o le whaavae o le lotu lea, tātou te lotu ai. Le lotu Kirishano, the Christianity. Le taimi nei e tolu la o le Kirishano, le Christianity o le teletonu ma wha Kirishano. But this is the foundation. This is where we all began. O ina a mata mai ai me uma. Ai mai se voila. Usum tu vafini. O le launga mua lea. E le mwhaila wa tero te mi. Ngong tātou whaitau atua e le ngā luenga mtau pue lua. Ai pi whaile. E whaile se teimi tātou te matua no no whoi lalo mau tātou tu e whaitau. Read it and read it and read it again. The sermon of Peter on the day of Pentecost. The very first sermon. O le launga mua lava lea. Na launga ai ia Peteru. Peteru le tātou talanoai o le apostolo a Jesu. Ia po le so vo i Jesu. A o ia o le tangata whaifaiva. Paua leo le ngā luenga. This was the only professional of Peter. A fisherman. O ia tangata whaifaiva, o lana ngā luenga. Ai saufa o ia mai se ai e le tāua loa. O se ai tono Galileia e maua lalo. O se ai e leise soifuanga
ma ua lunga o tangata tavini ma tangata au-auna ma tangata ma ua lalalo. Average people, ordinary people. Tono Galilea le na alu Yesu faila na ngaluang. Ai sa wail tangata lea na mo mua launga i le aso le Pentekoso. Tangata sa palaai, tangata sa avea maso o Yesu sa faafiti ilona li o Yesu ina ua o le taimi waluluti puapuanga o Yesu. Na faafiti. Faafitia le tangata nei faatolu o nei faafitia Yesu. Ina ua tua ia tangata o lesi lea tangata. Sa iai fatasi ma Yesu ilana ngā luenga. Ai faafiti faatolu ai Petelu. Tatu lo le tala. A le ale mele ua tupu i le aso lea. But what happened on this particular day? Le ale mele ua tupu i a Petelu i le aso le Pentekoso i le ti a tolu tolu. Le ale mele ua tupu i. O le memo mua tātou te vavai ai. Ua faatumuina Petelu i le anganga pa ia. Peter was filled by the Holy Spirit. Ua mafua ai o na toa lo na loto. Loto tele ai Petelu i le aso lea ina ua faatumuina i le anganga pa ia. Ma ua ia lau ngai nai le opu. O le opu o le tala le lei. I luma o le motu o tangata e to tele. The multitude. And Peter was so encouraged and boldness. And he was bold enough to stand up and preach the very first sermon on the day of Pentecost. Os tangata ua matua I suia lava. Suia ato tolo na langa. Fafua se ia na toa Petelu mai le pala aisa ia eza. Ina ua faatumuina o ia i le nganga pa ia. Ai ele tala. Ele tusanga luenga o lona mata upu e lua. Ia mata mai lava le fai upu e sfulu ma le faa. O lo iai le launga le a Petelu tātou ti fia faata waina le fiafil nei. Ia solena fio I foi le nganga pa ia. O le aso e masani o na wha manatu e tangata I utei e tausanga uma. A le tausanga ese le ti a tulu tolu. E ele mea fau o tupua I le aso le latu sauninga po le latu tausaminga lea. O le Pentekoso I le tausanga lea. This particular year. T.A.D. 33. The Holy Spirit descent. Wa sau ai le nganga pa ia. Ma ua faatumuina ai au Kerisiano. Na misele, se lau nus fulu nei lunga le fiafe o pito lunga. Ma fuai o no lato, tau tala mai nga ngana ese. Matau lia foi tangata ia. O le vai tem tonu le tele na malanga mai ei tangata I utai ai no nofo solo I vaenga ese o le lalolangi Roma. The Roman world. People that come afar for their feast. Mo lato sauninga nei. E o mai I Jerusalema, e le ngata o taimi o le Paseka, ia o taimi foi o le Pentekoso, sauninga ia tāua e tele no mai e tangata malanga mamao mai, ia le ngata foi leo le sauninga o le whalewhtawhai, po le tapenakuro. E o tele foi lao tangata e o mai lava I le aso o le Paseka, le amatanga o le tausanga, ia nano no foi ale a mese tangata mamao, no foi ale mo lesi fase fulu I vaso ia po le 5 fulu foi langa e 5 fulu aso e va ile Paseka ma le Pentekoso e no foi ai fa tali le tau o sa ninga e o le Pentekoso to ato e foi le la ma tu atu tumu to tonu o Jerusalema ai sa la to fa fo se no la to fa longoina le afafe o pito lunga o lo fa pena na pisa o mai ai se laulus fulu lea. O lo tau tala I la tau inga ngana ese. Ma vivi I le tua. Ma wofo ai. They were amazed for what they heard. When they heard people that speaking in tongue and also praising the Lord at the same time.
They spoke in tongue, in different kind of language. And they were amazed. They were shocked. Aisa, la lau te iloa. O to tele o tangata ye, e leo tangata ata mamai, tele o tangata ye lunga I o tangata mai Galileia. But how come all of a sudden they learned so many language and spoke those many language at once? Tau te tala I ngana e says, mena no, o le sina mena le te I mofo tangata nei. Ona e whapela tau, po whenga o ngangi tangata e learn ai e la tau nei, tele o nei maunga ngana ese. E alana o fia pai I ilwanga lea. Leanga e tātou te fia su ea pe ai seale mena le ona mafuona launga lo pe teru tu lunga pe teru ma launga. Le lai fai mai tala tu spai fa mai ele fai upos full mal fa. Ina ua fa longo atu pe teru ma le to se full tasi. I upu ia ua fai mai e tangata le motu o tangata fai mai tangata nei. O tangata ye lunga I, e pe folinga mai wa ona na I la tau I le wena sua malie. They sounds drunk. Wa ona na I la tau. Because they thought that they were drinking wine, red wines. Ma wa fai ia la tau fa punga ia, o tangata nei, e leo ni tangata ata mamai, alona winga. O leo tau te tala la tau inginga ngana ese ma meu tatu wha longo tu iai. Na paula mea tatu te iloa. Wa ona nā tangata nei, e mateu lia foila. O le tae au po, wa le temi le tau a mai pita, e pe telu, wha longo so fai tau ina whamai. Ona tū la I leo pe telu a toa ma le tei toa fitu, a toa tino anga fulu ma le toa tasi. Ua fai atu ma le leo tele, ua whape atu I a te I la tau, sa lola o pita la pe teru la lene tau tala lo I upu ia la whai tau ina. Wha mai se mai, o tau I utai ai. A toa foi mai ua no nofo I Jerusalema umalawa. Ia I loe o tau le nei mea, ma ia whaafafonga mai ia upu. Whalongo la, mea no whatua I ta ua le mele no whatua I manatu o le motu o tangata I le mele o tupu. Whamau ona na, mele na leo na tu tūlo I lunga o to toa le au apostolo. E mai se petero. It stirred their spirit, stirred their hearts, and make them arise and speak boldly. Tau talatu malitoa malelotu tele. Whasao atu le petelu o le mele. And Peter had an opportunity to explain what is actually happened with us, with them. Ta mai wale ona nane tangata e pei ona outou māsalo iai. Awa o le itu aso e toru le nei, I o le iwa le li tae ao li teimi faa e peru, teimi e peru. O le iwa le tae ao, luinga o le tae ao po, mai pe teo, e le ai e le ona nā le tae ao po mātou. A o le mele nei, faa longo la, a o le mele nei, ua fai mai ai e le perofeta o Ioelu. O na aso e ngatai, o loo faa pea mai le atua, e iu ina o li lingi foai le nganga, I lunga o tangata o malaba. O na perofeta mai le o tō wata, li I mo tō wawhawhine. E loa whaalinga o tō taule lea, e whai miti fo'i o tō toe ina. O ia aso fo'i o te lilingi foai loa nganga I lunga o au na tane ma au na whawhine. La tū te perofeta mai ai. O te whai fo'i, o te whai e fo'i wa venga I le langi I lunga, ma whaai longa I le langi la lo, o le toto ma le afi ma le asuasu o whaaniu tū. E mua na li ua le la I le pou liuli, ma le masina I le toto, I le o ai I le asotele ma le silisili o le li. E I fo'i ina wha o leina o I lato umalava, o e wala au atu I le swafa o le li.
Ala na mana o faita uma lava le vaenga le. Ala ngol vaenga mo mo le tolu vaenga o le launga petelu. Vaenga mo le. Au le launga petelu. Usum to va fini. E ese le tāua tele. E tāua la. Ona a tatou ai ma tatou faitau e peno faitau. Lena u tāua e la matanga o le launga mua lea le kalesia. This is the very first sermon. O le launga foi lea. E eile tustusinga se tasi o tangata I longa o le tala lei. E whapela na whamtalanga. This sermon has the pattern for every sermons that we delivered. Mal tangata ingo ia piol hypos tangata ta mai tangata tusi tele ona tusi. Ese tusi no voita. E whapela na whamtalanga. O le launga le apeteru. O loo iai lea la fua whaataatia. E te tau o na launga ai. Launga uma. O le tala le lei. Se ia o ina toia fio mai Yesu. Until Jesus return. This very short sermon has the pattern. So that we can follow. Tāua tele la le, tātou malama le tāua o le launga mo le nei petelu. Tāua. I le aso le Pentekoso. E tāua la ono me nei. Tātou o mo moeon tātou tue fo ila i ele, mai ni mea tāua le vanga le no whita wina. Wai pēo no whea tu nālana tū la ila uli ia malaunga lo petelu. Ono le tua inga i le mea leana. Whaalonga i ai u tau tutala ngane se mavivi i le tua. Ai fai mai ei wha matalanga ma wha upunga e le sao tūro peteru ma le tō sultasi. Wala tō wha matala atu le winga o le mea lea. O le mea lena la tū wha longo i ai. A o mea tā ua nei o te fia watu momon tātu tala noa ai lea wha solo i vaenga e tolu o le launga peteru. O le tā ua le nei o le launga le nei. O le mea mua. O le teimi mua lea na fola I na ai ini no fuanga faitele, ise no fuanga faitele, le tala le lei ia Yesu. This is the very first proclamation, public proclamation of the good news. Na unga lea, the very first. O se teimi mua lea wala unga ima, fola atu, ese faila unga, le fe au e winga ia Yesu. A fia ele soi fuanga o Yesu, o lona maliu, o lona toi tu, ai whapea fo I lona whaeina, I lona toi fio ae, I lona tama, lona siti atu I le langi I lona tama. Me mo muare na, o le si mea tātou te lo le tā ua le launga lea. Na ilo ai le tā ua tele o le whaataunu uina, I le whea ngai ngā phone le tātou te iai. O valo anga uma ma perfetanga I le whenga inga tuai. So this is one of the significance of this very first sermon. E tau mea I tātou. So se teimi tātou te lau ngai nai. Ia le tala le leia winga ia Yesu. Te lo teimi tātou te au mai ai pe si mai ai. Ia le whenga inga tuai. E wha nia I le tātou launga I le whenga inga fau mea na fua mai e le atua. E winga ia na fua nga malava. Pero feta ma mea na tutupu le whenga inga tuai. Tātou te launga ina le temi nei. Tātou te whaatau nui nai le tele o mea. Na valo ia ina mai e pero feta le atua. Ai le ngata fo leo tupu. Ma wha masino. Ma le tō tele au na matangata o le atua le whengenga tuai. This is it. The fulfillment of all the prophecies. Peila o na whai mai ia pe telu. O le mele na valo ia e o elu.
i le whengenga tuai, le ua tupu le aso le nei. O le launga la lea Peteru, ua wha malama lama mai ai, se va inga fau sa iloa, i le aso leo le Pentekoso, ti a tolu tolu. O le lilingi ni aifo le nganga pa ia, o se wha taunu uina lea o le perofetanga, ai o elu i le whengenga tuai. It's a fulfillment. Amen. Tau o le launga lea a Peteru. O le si mea, na iloa ai le tau o tele o le mana o mia ina i tātou. Mana o mia ina i tātou i le teimile nei, e pe ona mana o mia e Peteru i le aso le na launga ai. Le tau o lao le launga mo mua le a Peteru. Tātou te iloa ai. E le mawhai o na alu le tala le lei. E le mawhai o na alu le launga. Ai au noa ma le nganga pa ia o le tua malona mana. We need the empowerment of the Holy Spirit in wherever we proclaim the gospel of Jesus Christ. We need the Holy Spirit. Le kako ke loa, anga le ai le nganga pa ia. Anga le mana o le nganga pa ia. Without the empowerment of the Holy Spirit on that day, Peter can be still a coward. Talo le se e pala aia Peteru le mwhenga kulunga la unga le upu. Ai ina ufatu muina o ia le nganga pa ia o le tua. Now he was courageous. He was bold enough to get up and preach. Why? E leo sona poto, e leo sona malosi. E leo sona iloa, e leo se atamai. Ai ona ua whaatu muina i le nganga pa ia o le atua. Le launga Petelu sa wha iloa mai ai le mana malosi o le nganga pa ia. Sa whaatu muina ai le tangata ua whaatu atua ia keriso Yesu. Tangata sa palai. Tangata sa fefe. Ai tau mai le launga lea Peteru. So se tangata lava, pala ais po so se tangata lava. Sa ta whao le lorolangi. A o le teimi e whao ngā e le tua. Wha tumu e le ngango le tua. E mawhai e so se tangata o na whao ngā le tua. Fola fola le upo le tua. Ia ma so se mea lava o le malo le tua. E ma whai o na whao ngai le tua le tangata. Sa ngā le whangota ala na mea na whai. Sa palai, sa whawhiti. E ma whai na whao ngai le tua le tangata. Pe a whai e whaatua tua. Ma tali tonu i a Yesu. Whaatumu loe le tua lo na mana. And then God will enable him, you and me, with the Holy Spirit within us. Now we can do it. We can rise up with courage and boldness and preach the word of God. And for that, we will tell you, Faila o stanga te pala ai pe ele o se fai fi au ele o ke le la un ke le lo la ale ai vai a Peteru fa mo Peteru ele melen for foloi na mai na tali tonu ia Peteru fa mai Yesu awane o to Jerusalem se yo to mo le mana. What was that power for? To empower us. E fa tumuina ai I tātou o tangata vai ma le vālea. A ola ina saule whātumunga le nganga o le tua, ia I tātou o tangata whātau wā, ordinary people. And then God can use us. Familia o ngā Paulo, e whao ngā le tua. Korinito, e whao ngā le tua mea vai. E wha mai nai mea malolosi. E whao ngā le tua mea valea. God can use
the fool to confound the wise. Fa mai fa mai nai li tangata ta mai e mimita. Ma fa moi moi lo na poto. Fa ni fa ngai le tua oe. Fa fa fonga mai le fia o tangata palai kongo le kalesia palai ma fefe fai se mea au na mga lue tu e tai se mea va tu vai fa. E te mawhaia. You can do it. Why? Because God is able. Langai mawhaia le tua. A mawhaia le tua. A ue whātua tua i le tua. Ue whātua tua i a Yesu. Mwhaina whao ngāo e le tua. Amen. Praise the Lord. O le simea. O le launga petelu. Sa whata atia mai ei se whainga e ta tau o na lau ngai nai le tala le lei i le whea ngai ngafou. This very first sermon of Peter lay out the model. E lenga o whai atu le si upu manei o le pattern po le fua whata atia. Pe kak whai goinga fo i o le pattern po le model for preaching of the gospel in the New Testament. Ke mingi kako ki ai. Launga lea petelu. O le launga lea petelu. Sa au mai ese whaate ta inga e ta tau ona mamoli ai le tala le lei. I le taimi le lei tātou te. So i fua mga lulue ai au au nei le tua. Taimi le lei. O le ale pattern leo kwa. O le ale le model leo. What is this model? Whaafonga. Launga sao. Preach straight. Launga toa lo tutele. Preach with courage. Launga manino. Preach clear. Launga pupu. Preach short. Man me muli. Launga Yesu. Preach Jesus. Awal launga ingal ko loko. Awal launga ingal lau faifiau. Awal launga ingal ko farsa. Awal launga ingal se sia mea. Tasia le autu o launga uma. O Yesu. Jesus should be the center, the essence of every sermon. Ai waila ia I nature po o me inga o whala ua kua nge o le launga pete. Me uma ia le I ko kongo launga. Ke loa. A u whaitau nge mai le ngata tatu whaitau le whai upu e lusu maltasi. Ai o launga petelu e wha awawa tu le whai upu e lusu male lua e wha uma I le whai upu e wha sumaltasi. A maile ia tango nge whaitau. Sa lela o whaitau a sisi vaenga alanga te wale uma langa e whaisi umi. Ai whaitau nei. E te wa ia I mea nei, you can see. You can see and you can take notice. E te loa ai. Le manei o le launga le tangata leo Peteru le aso lea. He preached straight to the point. O le launga e whaatatau I se tangata o eita I ai lau launga. Launga sa o ale upu. Peter went straight to the point. Ele I maka around, ele I kele hangi si mea. Aru sa o ale upu. Desi mea tatu te loa launga Peteru. Ka kulosa pala ai. Alal mero kupu ya Peteru. He was preaching out of courage. Me ka ole launga maletoa malelotele. Te loa lango le crowd le ai. O tangata I uteia. Nga tangata I uteia le tumu lango tonu Yerusalema. Ia le lo po yang ngisi tangata nu ese but the most of these people were in the crowd. Were all Jewish. Tangata I uteia. Ele I fefe ai Peteru. Te losa ei fo ini tai loto. Sa yengi tangata fai tio, yengi tangata tau wha mata uma.
intimidate ia se tangata le vai atu i tangata fa tau wa pe o petelu telo ele ia se polo petelu na fa tumulo le nganga pa ia tu petelu lunga malaunga ia utele o ia o e malaulaunga tato uma o na fa tau wa ale mana ia o le vatu le upu e lu ia i tato se launga sao a launga sao ale upu ia e lawe lavea ia tangata uma. Ale me taua launga sao. Lale wingo la utala launga sao. Launga sao ale mea nai a mai e le ngango le tua. E launga. Ia wone i whata taua se launga i se meo e loa, po o loa, o le a faula o launga le mea leo ke ki ngai le, ki a kongo lea. No. That is very dangerous. You are going to destroy, kill souls without lifting them up, encourage them and feed them and nurture them. Ta fanga kongo ale upula mai le tu launga sao. Preach straight. Alenga telea launga toa awal palai. A fake foul ministry awal palai. Do not be a coward. Do not be scared. Do not be underestimated by anybody. Kero whaiako se langona wha mawalunga. I'm not talking arrogance, but I'm talking at the same time humble, but preach bold. Launga toa. Launga lo. Nango mga umia kau kasao. Taimi ngai launga ule koe mga umia se. Mga umia le tangata lae whalongolongo mai lalo le pakakusa o ia o le mea lae mai ele anganga o le tua. La unga a leila lotele e ke whewhea le sa whai mai ele si makai lae kolu ingo ki ke lea la iai. E ke whewhea le sa whai mai le ti a kono tino le leila iai, ai ti tino la ititi. Wha moe moe le anganga o le tua e ti tautala i le whau unga. Na le ia leo se si a faina i lal tangata. E me sili o laite te utala ma le loto tele ma le toa i le mea wa mai e le tua i a toe. Launga manino, te rola launga apida. Very transparent. Manino. Ia manino le vai ino mea uma. Vai le vai ina toru le vaenga ia vai e pe teru lan launga. E mai e foi le lu ia tau ia makua ta pena le leile launga ia manino le amatanga, manino le body, manino le conclusion, manino clear e se le mana ia. Fia voltanga te koe so koe whalongolongo i le stemi. O le si mea mana ia le launga pupu. Wa ke le oisi ngako ma se o le mako fwifia o le launga umia. Only when the Lord speak in your hearts to extend or prolong pe kau whaumumi. A kau kara le tua. Lan me la tua ia mise lava o se mea o la emana o le tua. An me whiongi o le launga. A umi, oi. Ia ua le fi whalongol mamoe. Pe o launga pe teru. Very short, sweet, sharp, straight. Preach short, but effective. Ia wa kungas fautuanga ba pe ngo fatu tele o fa tu ia le fautau fa ia uia. I'm trying to get some lessons from this model. The first sermon launga mo pe tele fu kom fa ia uia ki va ai le man ia le. Mai isa o nga mo as a fa au. I miss it for you as a listener. Kanta le ma moe pol tanga te fa longo. Aisa tatu te o ti ai. Ta o mo le fa longo ile upu. Fa longo ma le loto nau ile upu. Ma le memul muli. La unga Yesu. Preach Jesus. You know, the center of this short sermon of Peter was all about Jesus. Not about him. Ile launga mo ia, ile launga mo langa e kalesia, ile launga mo seisi lava mea.
o Yesu wa launga. Lo ringa e launga inga Yesu, wa e launga ina le faa o la tanga a Yesu. Denga te o le faa o la tanga, a o le manuia, ma le tele o mea e manuia ai tātou. Pe a whaia, tātou te manuia le upu, pe a launga Yesu. Preach Jesus. Faa o ngā tutonu, so se launga. E lo te tonunga, so se launga. E ta taua ona faa o ngā tutonu a Yesu. Po whea lava le mea kawe kamia e le whengenga tuai, po I lava le character, whoever we talk about, whatever characters or whoever, character kong kuspa ia kele characters kaka taua o lo iai profeta ma tupu ma te loa auange I center, auange I wha o ngā tutonu I se tangata. E mai se fo lau sunga al whaila aunga, po se sia mea, po lau e kale sia. Center Yesu. Wha o ngā tutonu Yesu I mea uma. Te olele si mea maa nei e lau ngā petelu. Na wa ai le suinga o langa tangata whaalongo longo. We can witness and we can see the impact of listeners. Tangata na whaalongo longo I le upu. Wa le tātou whaitau e whamai o le mena tupu a umare lau ngā petelu. Ai sa o ile loto salamo I tangata ma ua. Papatiso ina I lātou I le vai. Sa I loa ai se wa inga o le amatanga fou o le kale sia no umalaunga mo mua lea. Amatanga fou lea I o langa o tangata. Tangata I o ave makirishano mua. Tolu afe tangata na whamail tala tuspa I o wa faa o la ina I lātou. Wo mai fa tasi le loto e tasi. Ma amataina ai le kale sia Yesu ile lalolangi le nei. Amen. O le sila mea ta ua I te lele raunga lea, tātou te iloa ai. Le impact po le ta ua I tangata whaalongo longo e fia maua le ola e whaavau. Na malifai po e tolsu malifitu. Ua whaalongo mai fo I lātou. Ona tuia leo lātou loto. Wa lātou whai mai a petelu. Male au apostolo ma se mai. Le au soe, se ale mea mātou te whaia. What must we do? This is the response. Tali le atangata sa whaalongo te I le matau tio mei o whaalongo iai. Ale upule sa I whamau tuia. Te lole mena tuia I loto laulia. Ua whai atu petelu o outou na outou fasio tia lo outou Mesia. You kill and you destroy your own Messiah. Malama atu e petelu lana launga. Na perofeta mai lava e outou perofeta. Ia te outou. Ai tau tele I whaalongo iai. Perofeta mai e Yoelu. Perofeta mai e Tavita. Leo matatu whaitauina salamo e lua ia mai e Tavita. Whaitau iai tangata Israelu. Whaitau iai tangata nei. E whaatatau le Mesia. Ai sa wale Mesia. No nofo mwhasioti. Watu loa ma le whai ungo le launga. O le mea lea ua outou whaia. E te tau o no outou whaalongo le lei le upu le tua I le aso le nei. Woi, ai uma le launga e whai mai le fasili e lauli ia. Se mai le au soe. O le ala le mea mātou te whaia. What must we do? Ale mea tau no mātou whaia. Whalongo le tali a petelu. Mea no whai atu leo petelu ia te ilatou. Ina sala mo ia, ma ia taitasi ma papa tuso ina o tau uma le suafo Yesu Keriso, mo le faa maanga loina o anga sala, o au tau anga sala. O na maua le o tau o le mea foa I fua mai, o le anganga pa ia lea. Pa mai awa o ia te o tau, ma o tau whanau le mea ua fola ina mai. O le anganga pa ia lea. A toa mai o ma mau malava, o I lātou uma e vala auina le rii lo tātou atua. O isi upu fo I tele na ia moli tino atu maapopo I atu ai ua whape atu
ia whaolaina o tau ai le nei tupulanga wha pio pio. Mai Petelu. Tupulanga le tau te ola le temine o le tupulanga leanga. A o tau ia ua iai le aso le nei umawhaina wha longo mai Petelu. Ia whaolaina o tau mai le nei au ngā tupulanga. Au ngā tupulanga wha pio pio. Get saved from this terrible generation. Whaolaina o tau mai le nei au ngā tupulanga wha pio pio. Petelu whaolaina. Dala wingo le whaolaina. Talia Yesu le o lau ngā tui a tau. Talia. Accept him. Before you reject him, mua na o tau te te ia te ia. Na o tau whaasa tau rea te, ale o maua i lava noa le asol nei. E ui e lo to ia Yesu i nei le asol nei, a o lona nganga. O ia lea, ua iai o ia i le asol nei, receive him. Talia le nganga pa ia o le tua. Talia Yesu. If you receive the Holy Spirit in your life, yeah, you receive Jesus. O ia leo le asau tu tonu ia te oe. Ma faa o leina ma suia lowo o langa a toa. Mai leo le fasu maltasi. O na papa ti soina lea o e na talia lana upu male fia. Whalongo i upu ia. O lea aso foi ua faa upopo ina ai pe tolu wafe o tangata na faa o leina i le launga i tasi. 3,000 souls converted, gave their lives to the Lord. Te lole si mea tāua tele i le launga lea pe te lusum tu whawhini. Sa whata atia ai le whaavai o le ekalesia. This very first sermon laid the foundation of the church. Le lotu le tau ole, lot Cristiano. Na whanau le aso leo le Pentecoso lea la aunga i Peteru le aso lea. Le tae au leo le Pentecoso, le tae au leo o le tato lotu. Tu sa pe le se tae au lo lotu. Au te popoli. Au te popoli. Tae au whaatasi mata tau le tae au lea. Tae au lea na la aunga i Peteru. Amen. Nanga i stei me vevesi i tangata i tae ao, e fu stei me tua i ai tatou, e le ingi tae ao, e nisi olo fa mai olai e la tu tae ao. Pe tae ao whaalenga nuu, pe le tae ao whaalenga nuu, e a whai te tali tonu le tae ao le, e ma neia tae ao, ma neia le tae ao whaalenga nuu, e leise me le ngai a wā o le mena tupu. Moanga ngana e whape nana, whaamanatu ai le tae ao le tala le lei. A hei si tangata e vesili mai tau. E se kai ao le kolo. O vatu le ale tai ao le Pentecoso. Tai ao ngal mantoloto. Tai ao le nana whaavai ai le kalesi e Cristiano. I le launga lea. Launga lea Peteru. Tai ao le na. Tai ao le nganga pa ia. Tai ao le tala le lei. Na fola ai le upua le tua. O le launga la lea Peteru. Sa fata tia ile whaavai na a mata ile urua e kalesi o sumtua whawhini. Sa wha iloa ile mana o mia tele. Ile tae ao lea. O le whaavai. Na mana o mia i tele le tangata whano ma le tangata angsala. Ia le upu mua mua o ngala o apostolo le mea ta o le whaavai. O le tuse e peru ngai sa o le whaavai o le olanga Cristiano. Lea le olanga, lea le whaavai. Salamo. O le salamo, o le papatisonga. E maisi mea ua ngalo ia te au. Mea ngai whamaila o apostolo ngai le tuse e peru whamai. O le whaavai o le olanga Cristiano. O le o onga e winga i le salamo. O le papatisonga. Whaamasnonga, mlea e maisi mea ngai e pe ono ea mea ngai sawa ina le lisi o le whaavai. Na, tae au leo le whaavai. Tau tala i Paulo
ile mea e whaavai ai leo langa wha le nganga o le tangata na te fia maua le atua ma fia maua le o le whaavau. O lea, mua le Samoa. Sau e mo le whaatuatua. Ia o le sina upo o le whaavai leo te whaatua. O le whaatuatua. E taunga e Samoa. Tauna o Samoa. Whaatuatua ia Yesu. Matalia o ia. Sa e mua i te eina. Tala ia Paulo na whai atu ile moto o tangata. Tangata Iuteia, tangata Israel. Sa atu te sa atu fasioti, a leo mo lea vanoa. Receive him now. Talia i Loloto, Yesu. Lea mena tupu le tangata na whaalongo le fiola, fesili loa. Peteru malawa apostolo. O le ale mea mātou te whaia lai, le aso nea wa leo mātou whaalongo. O tui o mātou loto. Our hearts got pierced with the word of God. What must we do? Ale mea tau na mātou whaia. Whamai Peteru, Salamo, ma papatiso, no tau maua lea. O le mea, fua I fuai na mai. O lea, le nganga paia. Luatu leo le nganga ola o ke research tonu o le tangata. Wa talitonu ya Yesu. Talitonu ilo na nganga. E au mai e leo la fau ya tia. You know, when we receive Jesus in our lives, that doesn't mean that Jesus is going to walk in your body. No. His Spirit will empower us. E fio mailo na nganga, masuia o tātou o langa, manofo ai tonu o tātou, mataitai e le nganga pa ia o tātou o le so se mea tātou te iei. And we will be transformed. O le asuia o le asuia au, pe a tā whatanga le nganga o le tua. E fio mai, pe o le aso lea. Mai pe telu, au tau Salamon papatiso, ma whai meo te whatuai, ona whatu au tau, whaolaina lea, whatu au tau maua leo le mea na fola ina mai, e sau te tonu ia te o tau. The Holy Spirit now, afterwards, will enter into your lives and transform your lives. Sui ai. What was the outcome? Le alemen tupu, tolu afe tangata. But remember, a sau le counting o whai numera ia I tangata Iuteia, e count mai ngā o tamalo loa. So it seems like the women's weren't in the number, including maybe young people, ngā o tamalo loa. Tolu afe tangata na whaolaina. Probably more. Pea whaopopo I e mawhine. Hallelujah. O le launga pe telu, msalo tele I whaitaua le mwaenga lona lua le launga pe telu langa I umi, ale manei e nganga I eile whamatalanga e pe telu. Awa tolu a me ta ua lo I tono launga le pe telu. 3 most important things o lo I tono I. Le umanga u whamatalanga, tunga le winga o le launga, le ta ua o le launga. Ale lau whaavatua ia tu e me ta ua tolu lai maua I tono. Memo mua. O le mea ua tupu I le aso lea. O le whaataunu uina lea o le valo anga, ai o elu. Vaenga mo mua le na. Lua. O Yesu, o ia o le Mesia, ma o loo soi fua mai pea, o ia e o mai le aso le nei. Tala lea petelu mwhai leo li ia. So le me mo mua, tau atu e petelu, o le mele o tupu o to vai ai. It is the fulfillment of the prophecies of Prophet Joel. Whaataunuina o le valo anga a Ioelu. Melo lua, o Yesu, o ia o lo tō Mesia. Au nei ngalo ia tau tau, ele oti o ia. E ui na oti, a o loo soifua o ia. E o mai laso le nei. Me ngā lea fia le vaenga lo na lua. Mane me muli. O le aso le nei, ua li lingi mai eile nganga pa ia. Ua sui ai le tangata anga sala. Ma avea ma tangata
ua whaatuatua ina ua Samoa. Whaatuatua ia Yesu. Mea muli na. La vea ele vaenga lena ufaitau ina atua. Amen. Ile launga la petelu le tatu tel noi. Na si mai ai petelu ni mau se tolu mai le whenga inga tuai. Peter quoted 3 portions from the Old Testament. O le memo mua, o le yoelu mta upe lua, ya, talpe pol fa ipu sful valu ena ye yo alusu maltasi. E fata tau ile, toia fio mai o Yesu, ia ai mai se foi, o le nganga pa ia. Le yoelu e lua, mai tau mai me e lua taua ia, alana tau atua me e lua ngale taua. Nanga ele fulfill umaina le aso le Pentecoso le melea le yoelu. Memo mua toe fai atu o le toe fio mai o Yesu o lo fata waina il vanga le tusi le yoelu. O le toe fio mai o Yesu. Ia male fata unuina o le men forfoleina ele nganga pa ia. O le maulo na lua na si mai e petelu o lo iei tutonu o le vanga lo na lua leo tiri faitau. O le salamo e sful ma le ono. E fata taula lea ile toe tu mai o Yesu. Ia ma le salamo se lau se fulu. O lo fata tau ile toe a fio ae o Yesu ile langi. Man tau mai la mena e tolu. Ai la tatu ola ile pointa ua lea. E winga ia yoelu. Tatu faso solo to ale ka ko pointi e tolu ale umanei fa umal vaso le la sonei. Ora visili. Pena fa taunu uina a toa le valo anga yoelu ile aso le Pentecoso le ti a tolu. Was the prophecies of Prophet Joel fulfilled on this Pentecostal day of AD 33. Pena whaataunu ina ai le perfetanga yoelu le no whaitau ina. Na whaataunu ina ai. Masalo atato whaitau ile whai upu e se fulu male ono, male sumal fitu. E whaapela tato manatu, ioe, na whaataunu ina umai. Ai se vangana o tato whaitaua. Ia lesi vaenga I lalo mai le whai upu e se fulu ma le iwanga I le lusa fulu. Lau tue whai tau e atua vaenga lea. I le whai upu e se fulu ma le fituanga I le lusa fulu ma le tasi. O le iu whapea, ona aso e ngatai, o loo whapea mai ai le atua. E iu ina au li lingi I folo wanganga I lunga o tangata umalava. Ona perfeta mai leo o tau atali I mautou whawhine, whai miti o tau ina. O ia o naso fōi au te li lingi whaila wanganga I lunga au auna tane, ma au auna whawhine, la tau te perfeta mai ai. A tātou whai taua ina. Ona tātou whapea, msala whapea tātou tari. Yes. O nai whaatau nu ina umai I nā le walo anga yoelu. I le aso le Pentecoso lea I le ti a tolu. Ai se I vanga nā o tātou whaitau I le isi vaenga lea lui fo I lalo. Sfulu walu anga I le luas fulu maltasi. O no tātou ilo lea. E le I whaatau nu ina umai I nā le walo anga a yoelu I le aso le Pentecoso. Whamari suma le iwa. O te whaia fōi wā venga I le langi I lunga, ma whai longa I le langi I lalo, o le toto, ma le afi, ma le asu, wha aniu tū. E mua na li ua o le la o le pou liuli, ma le masina I le toto, I le o ai I le asu tele, ma le sili o le li. Ai wha longo I upu iana o whaitau mulimulia nei, o upu o le to sa. O upu o le wha masinonga. E leo ni upu o se tali le leia o se mea mātango fie pe o le fio mai o le nganga pa ia. O lona winga,
e tau mai ia i tātou i le vaenga lea. O le valo anga i o elu, na whaataunu uina i le aso le Pentekoso na o se vaenga. It's a partial fulfillment. Na o se vaenga. Ai o lona whaataunu uina a toa le valo anga lea ai o elu. E whaataunu le si vaenga i le aso o le whaamasinonga o le nuu o le atua. I le fitu tausanga o puapua ngā, a o le itoea fio mai Yesu e whai le whaamasinonga muli muli. Lea le i o ai i le lumanai. That is to come. Awa a tātou whaitau iei mo tātou wapa iei, manino iei. O upu ian whaitau muli muli. E lei ama se senga ma upu iana tau tala i Yesu i le māteu e lua sefulu ma le whaa. I le mai ese wha mauninga. Ina ua tali Yesu le fisili o no soo, po ani whailonga o lona toe fio mai ia ma le unga o le lolangi. Ai tali e Yesu le māteu e lua sefulu ma le whaa. A lona whai upu e lua sefulu ma le iwa. Lua sefulu ma le iwa ma le tolu sefulu. E whapea. A ma vai atu le puapua ngā, o ia o nā sufoi, o na whaapongi sa ina ai lea o le la. E le susulu mai foi le masina, e pa u foi fetu mai le langi, e lulu ina foi au o le langi, o na iloa i lea i le langi ma le whailonga, o le whailonga o le atali o le tangata, o na tau whaitangi tu i ei leo i tu ainga uma o le langi la, tu te iloa atu foi le atali o le tangata, ua sau i ao le langi, ma le mana, ma le mamalu tele. O lo ta ua mai fo le tusi a whalinga, upu lava ia, i le teimi e ta lai ai wha mau whailonga, i le mata upu e fitu ma le valu, o le tusi a whalinga. Ta lai ai wha mau whailonga, ai lo ai whailonga ia o me tupu o me ka o the heavenly signs, po whailonga o le langi. O mea o le ai loa e le langi e maise o le nu o le atua, i teimi o le whaamisnonga. O le atu tupu, o le nuinga la. O le vaenga lo na lua lea, o le perfetanga i o elu. E le i whaataunu ina i le aso le Pentekoso. E whaatatau i le toe a fio whaalua mai o Yesu. E whai e le whaamasinonga. A o le ese senga la lea. O le aso le Pentekoso. Na maua i e tangata le anganga pa ia, pe na whaatumuina ai tangata i le anganga pa ia. Ai leo tangata uma. Na o le to se laulu se fulu na ilunga o le awhiawhio pito lunga. Ai mai se fo i la tau na muli ane o la tau whaatuatua matalia Yesu. Na o i ai le whaatumunga lea le anganga pa ia, i le aso lea. Le aso le Pentekoso. E sa mea lei no whai atu i le fisili lea, o i le vaenga lea. Lea ngā fo i o le whai mai i a upo i o elu i lana perfetanga. O ia fo i o naso e o mai o naso o te lilingi fwai lo ua nganga i lunga o tangata umalava. Ia mataulia le aso le Pentekoso. E le i maua e tangata umalava le nganga pa i o le tua. Na o tangata na whaatuatua. Lono winga. E le i whaataunu uina ato o toa ai le valo anga i o elu i le aso le Pentekoso. A la le metupu. O lona winga. O lo o iai se aso i le lumanai. O le aavea maso. O le wha masinonga. Ia i lato umalava. E o tu i le aso le na. E tu maupelo lato te eina o le Mesia. Le talitonu. Tu maupea le whaatuatua ma le taliaina Yesu o le Mesia ma le whaola. O le aso pongsa, ma o se aso wha masino mo tangata o le a le talitonu ia Yesu. A lala le mea la tupu. Lala le winga o le whapunga lea e una o lilingi whailo o nganga i lunga o tangata umalama. Yes.
o le aso e whauru fale ai le mālo le atua i lato uma o le a whauru fale i tutonu o le mālo le atua. I le aso lea o le a foi o le millenniuma, a matai le afe tau sanga o le millenniuma po le mālo ke riso. Manatua, o tangata uma o le a iai tutonu o le mālo lea. O le a whaatumuina i latou i le anganga pa ia o le atua. It means everyone. Fulfill la iloa le tala lea. Langa le ua lafoanga i tua e wha umai mwha tau nuu ai lesi. Aenga muli o le valo anga i o elu. E wha atumu ai tangata umai to tonu o le aiei to tonu o le maa lo ke riso. O le alato mau ai le nganga pa ia. Everyone. Aisa laua sao whanga i le maa lo le atua. Whapelo manatu. Tala tu e lolo tatu leina pe ese walau. E foi se fia vili mai. E whapelo manatu. Ai ana whapeta lia Israelu Yesu i lona fio mai. Talia o i o le Mesia. Mawani o latu whaasatarina. Tele tonu o le a whaataunu wina a toa le valo anga le a i o elu. I le aso le o le Pentekoso. Pe ato e fio Yesu i lon tama. Nā wapela te le whaasatarina Yesu. E talia Yesu o le Mesia. E lope whaataunu ina uma ia mea ia na tautara i o elu e whaatumuina le anganga pa ia tangata uma ma. Pape nao na whai eile fuafuanga le tua mō tangata uma. E peite iane. Na te e Israelu Yesu o lo lato Mesia. O lea la whatu a whaataunu ina ai upu al valo anga i o elu i le toia fio mai o Yesu. Whaatalofa atu i le tatu walau mamua, talofa lava. Talofa le tatu walau, talofa. Talofa e lau sunga le whawhenga pongi. Talofa. O ile sau noa, le au. O le au. Talofa le au. Alor se fua maua. Me siri u mawakulo kawango mua. Ia. Awhekai pongi mua makau kia le maka ngo fio le ngai vaya ngā le kako. Ol kalame le fia fire lau ngā le kamaka. Al kamwhainka leo. Peter. Kede mea. Ti ngoka le reima. Wharumanga maua mai le lau ngā pau. Peteru. O ia pekeru. Kama pira. Ia. Ia. Kele vaya ngau ke piki e pua mai e kusa ore. O le sao ngonga nge yasu. Ua mala malama, ua ka mala malama ai winga le ango mongi o le Pentekoso. Ia. E ua sa maku kanga karuku ngā kisi le fia fwoi le dia. Ia. O le sa le Pentekoso. Ia mawaru pae mara mea o le sa ngel Pentekoso pa maku inga ma. O lea fuko a ka mala malama mo ka mau malama. I lau wha mala malama fonki. Tai. E o fwoi lau whenga rongo kofia le kua. Lenga e ka ua. Me leo le lau ngā umi. Ma ulesi kanga karoku e. O ke whai ki wa ia. Ia. Wae i le mako e karesia. Wa kongwa whapenga. E koru whai konga rukuspa. E whaarua a. E rua whai konga kusi le sa. A e pe i ole gospel ole au kunga le upo le kua le sa. Umara. E le manga. Ole kere o whai whai au. Kero kua. Sore, nganga o ma lau ngala mai ruma alu ka sifa sa sifa a ngalo fai konga kusi ke. Ia. Ai mai se o evangelia pa ia de ko le fia mana ma lama le au anga mamoe. Au mai se fa mana manga le fakore. O le evangelia le sa ma le sa. Yo, e o anga ke fai ki fa kalonga ma ku kalonga ko mangisi o le au ma ko. Ya. Pe o lo kanga le o ka mau mai i lau sa nganga. Apu pu ai a ngoa short weak and fast kede la nga ponkio ol fe au e mori mai le aso ma le aso taila ai mo ma ko le parangolongo nga pau ala kalo pongi ia sanga fa kumo le kuala uku tai wala nga ruenga tai tele lo fe ngai mala sunga yo o ma manga fa muia le ku e fa ku ma ngo fa tai ai se ro ko kariwa
lao pe o la ka ku ko fe ro Dai le vai aso fa te tele la vai te lo so la. ai fa mo ngere ko Ya, so foi ya. Fa se foi. Ta tai. Talo fo tato volau. Fa ya. Talo poni. Talo vola va Antonina. Ya malo lava aftai mul mata kumana yen ni. Ya, ya la valeri. Aftai tele mul fa malam mai no le sa kula wa ke le ngata fuilia. Ya le fa malam mai no le valo angal perfecto i goelu el mana. O le mana ia lo ta fai tau le tusi ai fa malam mai mul le tu male. Le mata u fa no fi ai no ta malam le le mata u le o ya. Ia ngā le ngā alfa aftai mo ia tilo sunga. Isa fo yo fa malam mai no afio ngani atua. E alo fo ngele atua sang fo tel mau tele la sunga wa la bal fianga ia mali. Nei pu kala me mana ia lo ngā mo ta ista gele te fie su e. Ya afio ngani atua fa tele la poni. Aftai atua tina. Ia la bal sunga male ainga. Ya, tu foi le vai aso. E lo fa tele atua e atua mi se ainga. Ya, so foi Antonina fase fua. Bless. Talo for stato lá, talo. Boni. Oi, alô Jake. Malulunga. Ya, Tornaki. E vai ka pura fia ba. Oi. Talo fai. Ko karabe. Ya, vieleli. Boni, ore. Ese mahaya ko pasori ya. Ya, vieleli. Ole winga lo ko makalanga. Ole so wanga lenga pai. Awa le. Ya. Awa la filu. Ya. Awa pengi se filu. Ambesia awa for pai la uma. Ya. Laga ke roli sia kausura le la e vala ko maru a te ke mo se tenga le pai ke o ke oika se se au ka o le mo ka mo la via o fai la uma nieti so isa o so ai sumu ila le mela mai le nga ele se me faku o le kaisis yes praise the Lord. Pastor Sumale, kaya ang kako panostadi. Yeleli, yoi. Tai voi lang mai, tai wala mai chik. Poni meneo ke molo ko lo kai. Lo sunga ya, ngai ke o kai ko voia, ngai kere ya ko ya. Ya ngai la fa ngolo wale el kako Bible study yo molo con kai poni ya ai ke va kupela lo kumalanga ya afa buwera ko lo songa nga poni aftai elo fa tele tu te fela ele vai aso ya rofa ya God bless fa asifu ana ya aftai na apo ye ole salo le yo elu si yo elu lo no mta ya patalo fa tu tatu wala u sau talofa talofa lava oli Para que la vea yo le quiero decir que el pobre ya sa no mai lo la wa mo lo no I like the way you say le ako mele sa kupu ile aso pentecosto ya ile ko sanga le tu tanse le millennium ya millennium le yo ok ya le ya ti atultolu ya ko sanga le ma ko yo isla elu ke lo ka tu el mafanga ka ke ngai u pa sa ba ya ma ko ti ma un ka ka se ti ma ka le no e tu po Apile paru ye paru wa ye de ku wa ka ka ikai bia la ku ko ru te me ko asina ti o de la mali o le ti was fo ga le ti was po si le te kal kong le ku ai la ke lo la e lu le po da ya la nga ba ya wa ke le ti go po pa ko la ti so ka ami ma fa nga ma le ka pa
Ya. Ki upa i kongulang lai ko ngalo la passport terus i Jerusalem. Ia o mela o fa me o kala i e so ko Yesu. O pa ke ele kal konga o kama o au sai le lu ngala ia. Ta ka yo mai explico Israel explico. O mai lo ti me ki o pesta o sa u sila. Ni sila. Kala no stadia e le ropo. Ia ta kula ia. E ke kal kongu ya Yesu. Ai mai Yesu ala o mai Jerusalem mai me ku ma mo em titu. Le me le vino la kale ka pa ko le se le ngang pa yo makanga kala bo. Ta ye pa o mai ka pa la le te ba le me ku ni ku le ba le malam. Dia o fa welcome. La si long e ka ko na i la tu mai ko o fa ko le la ka ko mai yo le ka yo we mo anga o ka fo ba. Yo ka la ile ye fa. E ka si ka la o ma ku anga ko ka ko we ma me ku. Na ko ko lo ai. Aga ke ni ko mi ko ka e ha ko ke la yu ka ma ko mai ne ma. Yo ka lo si el ma wa le sta to so na le sino ala ki li to ka ko le ni le ku si ko ni la. Mane. Ko ko la ye si kam. Wa ka me ma le ngo. Yo pa pi ko mi anti o. Ye ke fo me ka lo pa ko ma ngi o lo ma ai ma lo ma ko le si o le senti. Anga ko lo ai. Ia oi pa ka ya ko la pa ka mai. Ia ka lo la ia ku lo li mai lo ku. Ai ka mai lo li mai lo li. Ia pa lo ka lo. E u ma ku ka. Ia o ke ia po ni ku lo pa. Pa ka ku me yo ka la. Le lo ma ka ami ma panga le mai. Alu la ku pa yu ka la ku lengo ti kama. Ia o pa mai le ka ko te to pa mai po ya. Ko va ku le. Ia ele o se pa we come here to pray for the Holy Land. Kulo la wa ngo ke we come here to pray because my passport in the cruise lane. Ele o se pa la ngole ma ka lo pa ya Yesu. Yo ke la wa ngo ko ka. Sa o se pia kama. Alo. Ya, tamo mai lo finanga lo oli la lo mo ta Jamie. Mana ia te tinonga. O ke pa ka wa inga la ka u le nga pa ya ka ko le tala mo pa manga. Ia ko fai me sa ka ti e ma bale yo la ai. Ia ka pa pikai so te le Yesu. O pe ale lo ku ka ia ka le pa nga ko. Ia e ti wa lo ku e ti to le o pe to me nga ku ya pe ke lu. Pa pa lo ai vela fa li winga le tu o te ra ma ngi le tu ka ni ma ko pa me le e tel bon yo pio le tu e lo pa ia. Al me le ku pu o le loko ba a mali kunga ka mali le pa lo o a wo polo le o mai la kua ia malo fa lo alo paftai paftai lo finanga lo matango fie ta tu fela vole vai a soltato tau wa ia paftai ia man kua mai ia ka tanga malo pa ku pa kua mai ku pa lo paftai ia te oltina eso foi a mole temi oli ia lo fa se fu ia sa molta to por clamenal ne foi fiafi ela fa stato talo fa tai tele lo ma to tua fa tai lo upu fa tai lo sa no mai tu sa yo ma tu loto le fiafi ela le o ino lo upu mai se foi o le ta o tele o ni me ma tu te mo mai ia ele aso le pentecosto e pe ma tu tele no ai mai se le la unga lo au no peteru folfolina lau tala lelei na mata mai ai ona whaavaina ia lau e kalesi e lungo le whangai lele whaaftitele talo ina ia whaamnuia i au tangata Samoa ia Mose whainga malo long manuia le po me se foi o whangai matiu te mga lunga le vai aso whaamnuia ina i o mātou tangata so se meo au mawai Samoa i se atunu o le nei lau langi whaamnuia atu ia te ia marona inga ia fatasi mai nei po pui mo leo i matou lau whainga luenga pe a foi atu lunga wala manuia i lo tunu o whangai mga luenga nei fiafi ia matou toe whailoa i foi i le vai as fau te tu e lo matou wola e lo lava ngale lei matou talo lea e ala tu ia Yesu lo matou li mo lo matou faola amene ia ta molta tu por clame fo na tu lo penga le loto nei foi vai aso i fa moe e la tatu tu efta pai fo il vai as fo il aso fu el temi masani il tatu por clame
ia mo nei taimi alofo te le atu ia tu tau lau tu on nei poni fonati fa soifuia mo nei taimi God bless